Kador Barsno Mokhar, hakala sing blay juga tayo kala beteng bansa mi ki marba mardi syaki arpun ritli kilong ying baduk jong kasenong. Kum kadak ban ajing yarap yaki hakum kani ka klipmat badan kajing pakhang haka jela barakawai. Yakini ki marba mardi ki bakentup yokha udai usini kamlu umpnyang pan bat kiwi lasam syakilong ying baduk orang Barsnong jong Mokhar uba arwan tariang. U asisten rang Barsnong uba ransom sutengah u sekretari uba GM Kharpuri bat kiwi kinong kitkam jong Kador Barsnong Mokhar. Hakata yo baladep Kasnong Mokhar kaladep ban ajing yarap syaki arkusan teligi long yeng ki badung henrei kala beteng biang ban kenier lagi ti syaki nong snong ki baduna hakayo kakon. Uba arwan tariang ulai itu bakani ke jingsam ye ki marba mardi kadai leng ba ka jing senyang jong kinong yalam jong Kador Barsnong bat leng ba ka Mokhar Dorbar Emergency Welfare Fund bakilala ban yarap ikitu kilong yeng ki bakham duna kayo kakon. Upentip ba Kador Barsnong kandang yai biteng ban ajing yarap ikilong yeng ki baduk ki badan hapo kasenong. Ban markum tahi kalapar ke kubur tikidon kinong snong ru ki badan kita kamusiam ke bakelut makiru kilai kloy banuat senyang lang hadu bangindala pansam asin sendon di kumba kapet hi ke jinglong ke jingman ke perthai hi ngi bakani kanang jur kanang beteng ngiru nginang syong hi nginang penkre hi bakat bakadang ne hi kene ke jing khang snong leni kumba ong no kat bakadang perkhingi na kaliang sarkar khamtam hi kini kiduk sok bakin lej bela leni bakin yo itai jak po jongki nomor kini kilong kita kiba ong bet hantu mau kiba kamai min step kiba man miet te ngin yai beteng hi kala pan poi ke third phase ru kala pan poi ke fourth phase ru te ita hi jing thumu baret bat di bor baret hi na kaliang snong ngilala pan poi hadu kene ke second phase ban sam